maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, na hata akamtoa mwanae, na hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, na hata akamtoa mwanae wa pekee ili asipotee. Ni upendo namna gani aliyotuonesha Baba, aliyotupenda. Haleluya, 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 amefufuka mkombozi. Haleluya, haleluya, mtetezi wetu, jemedali wetu, kwa kuteswa kwake Yesu, kwa kuteswa kwake Yesu, sisi sote tumekombolewa dhambi, sisi sote tumekombolewa